nazwi déjà nazwaki bya image na baonyos tout basoda nde basa replay bakomanda nyonso baza kotona nsima basoda deya bakimi batiki komanda brigade na komanda secteur batiki bango kotobe na nsima. Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi mu gatondo k'igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3 umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze mu makuru yacu yo muri kano gatondo. Abangaba n'abasirikare ba FARDC n'abarundi harimo n'abazarendo barimo gukizwa n'amaguru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Ni imirwano ikomeye yabereye mu gace ka Mikenke, ni muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe zahondaguye abasirikare ba Kongo n'abarundi. Abangaba murimo kubona muri iyi video na abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kwirukanka bava mu gace ka Mikenke. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 abarwanyi ba M23 bongeye kwisubiza agace ka Mikenke hariya mu Minembwe muri teritwari ya Fizi. Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe, abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23 bakubise FARDC n'abazarendo. Kuva ku igenekerezo rya 3 uku kwezi kwa 3 abasirikare ba Kongo, abarundi ndetse n'abazarendo bari barimo kwigamba ko bamaze gufata agace ka Mikenke. Ariko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5 abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Intare za Sarambwe zabamishijeho urufaye rw'amabombe. Intare za Sarambwe zabirukanye mu gace ka Mikenke nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwabereye muri biriya bice. Bano mubona rero barimo kwirukanka mu mashyamba ya Kongo, n'abasirikare ba Kongo barimo gukizwa n'amaguru, barimo gukiza amagara yabo. Ni nyuma yaho intare za Sarambwe zimaze kubagotera mu Mikenke ndetse zikabavunderezaho urufaye rw'amabombe. Ni mwirebere namwe. Bana basirikare ba Kongo barimo kwirukanka ariko intare za Sarambwe n'ubundi zirimo kubarasaho. Ahangaha bageze ni mu muhanda, bamwe banze gukomeza bagenda ndetse hari ubwoba ko intare za Sarambwe zaba zamaze kubagota. Amakuru dufite agaragaza yuko abasirikare ba Kongo abarenga 75 baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Mikenke. Abandi benshi cyane barakomeretse. Abangaba nababashije guhonoka M23 ndetse na twirwaneho, nibo barimo kwirukanka bahunga. Nkuko murimo kubyibonera kuri iyi video, murabibona ko abasirikare ba Kongo banze kurwana. Komanda wabo yababwiraga ko bagomba gusubira inyuma bakajya kurwana intambara, ariko barabyanze. Dore nk'aha ngaha baravuga yuko badashobora kurwana. Komanda wabo arababwira ko bagomba gukomeza imbere maze ngo bagahangana n'umwanzi, ariko bobo babyanze rwose, banze kumwumvira.
baravuga yuko badashobora gukomeza kwita kuri Isongoye. Habayeho ukutumvikana gukomeye, ndetse komanda wari urongoye urugamba muri kariya gace, amakuru avuga yuko abasirikare ba Kongo bamurashe. Uyu mukomanda wari uhagaze imbere yabo, uyu nguyu murimo kureba, amakuru namaze kuronka aremeza ko abazarendo ndetse na FARDC bamurashe ubwo yababuzaga guhunga imirwano yari ikomeye cyane birimo kubera muri Kivu y'Epfo. Rero ni akamaramaza. Abasirikare b'u Burundi bo rwose bavanyemo akabo karenge bariruka. Amakuru dufite yemeza ko abarundi bahunze mbere. Ku nshuro ya mbere abasirikare b'u Burundi none ko bavanyemo akabo karenge ku nshuro ya mbere. Ku nshuro ya mbere abarundi bavanyemo akabo karenge barirukanka. Amakuru agaragaza ko abarundi baguye mu mikenke bageze ku 8. Amakuru kandi akagaragaza yuko abazarendo benshi ndetse n'abasirikare ba Kongo hari abamaze kwishikana muri M23. Ndasubiramwo, muri iyi mirwano yabereye mu mikenke hari amakuru agaragaza ko abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo abarenga 27 bamaze kwishikana mu barwanyi ba M23. Kugeza ubu turimo kuvugana rero ndabamenyesha ko agace ka Mikenke karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba Twirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. FARDC, abazarendo ndetse n'abarundi ntabwo rwose bakirimo kugenzura agace ka Mikenke. Intare za Sarambwe zabakubise barirukanka, ndetse amakuru dufite aragaragaza yuko n'ibindi bice bikomeye cyane hariya mu Minembwe birimo gucakirwa n'abarwanyi ba M23. Muri kano gatondo amakuru arimo kungeraho aravuga yuko igisirikare cya Kongo noneho kirimo gukoresha ibitero by'indege za drone kamikaze. Indege za Sukoyi ndetse na za kajugujugu za Kongo nizo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice byinshi bya teritwari ya Fizi. Mu yandi makuru akomeye cyane rero nuko imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Epfo. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi barimo kuyikomerekeramo mu buryo bukomeye. Dore nk'ubu ngubu igisirikare cya Kongo muri iyi video murimo kureba kirimo kwevakiwa za casualty z'urugamba. Zino ni inkomere nyinshi cyane ndetse n'ibiziga by'abasirikare bamwe bamwe ba Kongo baguye ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Epfo. Abasirikare ba Kongo bakoresheje za kajugujugu zirimo gutanga umusada ku rugamba, barimo guhungisha abakomeretse ndetse n'ibiziga by'abasirikare ba Kongo. Hari za video ziteye ubwoba zigaragaza imirambo y'abasirikare ba Kongo irimo kwinjizwa mu ndege. Ni za video zigaragaza abasirikare bakomeretse cyane barimo kuvirirana amaraso. Ikimenyesha makuru cyacu ntabwo cyashimye gutangaza izi video kuri YouTube. Ntabwo dushobora kuzitangaza kuri YouTube kubera ko bidakurikije amahame ndetse n'imikorere y'urubuga rwa YouTube. Gusa ndabamenyesha ko abasirikare benshi ba Kongo barimo kugwa muri iyi mirwano irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo, ni imirwano ikomeye cyane ibyutse irimo kubera mu bice bya Masisi.
muri Masisi amabombe arimo kumvikana. Abasirikare ba Kongo n'abazarendo bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bikomeye cyane byegereye Ngungu. Hari amasasu arimo kumvikana mu bice bya Masisi. Intare za Sarambwe zirimo kurasana na FARDC n'abazarendo. Amakuru kandi arimo kungeraho muri kano kanya aremeza ko muri Warikare FARDC ifite ubwoba bwinshi cyane nyuma y'aho intare za Sarambwe zirimo kuramforusa pozisiyo zazo. Hari abasirikare benshi cyane ba M23 barimo kuramforusa pozisiyo zabo mu ntera y'ibirometero 10 gusa werekeza muri Warikare centre. Hari ubwoba ko umujyi wa Warikare waba ugiye gucakirwa na bano barwanyi ba Generali Makenga. Mu yandi makuru akomeye cyane, abarwanyi ba M23 bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ni mu ntara ya Chopo. Abarwanyi ba M23 baremeza ko aribo barimo kugaba ibitero bya za drone. Ni ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ni ikibuga cy'indege cyitwa Bangoka. Amakuru dufite aremeza ko za bombe zoherejwe na za drone kamikaze zasekuye ku kibuga cy'indege cya Bangoka hariya mu micungararo y'umujyi wa Kisangani. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5, abarwanyi ba M23 bemeye rwose ku mugaragaro ko bafite abakomando kabuhariwe barimo kurwanira mu micungararo ya Kisangani. Ngo hari abakomando kabuhariwe bakoresha indege z'intambara, ndetse ngo hari n'abandi bakomando baryamiye amajanja biteguye rwose gutangiza ibitero muri Kisangani. Umuvugizi wungirije wa M23 Bwana Oscar Barinda yavuze yuko abakomando ba M23 bari muri Kisangani kandi ngo biteguye gukora akazi kose. Izi nyeshyamba za M23 zemeye ko zifite abakomando muri Kisangani nyuma y'aho ibitero bya za drone kamikaze birimo gusekura ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Igisirikare cya Kongo kirimo kuboroga. Biribonekeza ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze kwinjirirwa n'abarwanyi ba M23, ndetse n'ibintu birimo gukomeza intambara irimo kubera muri Kongo. Hari abihweza ibya politike bavuga yuko M23 yabishaka gucakira ikibuga cy'indege cya Kisangani maze ikanacakira uyu mujyi wa Kisangani. Ibintu ntabwo byoroshye rero. Biribonekeza ko M23 irimo kugenda yiyongera imbaraga, ndetse ikaba irimo no guhindura amayeri y'imirwanire. Ni ibintu byatunguranye kumva ko M23 abakomando bayo bamaze kugera muri Kisangani, ndetse M23 ikaba irimo gusekuza za drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Byateye ikikango muri FARDC. Ni zimwe muri za operasiyo zikomeye cyane zirimo gukorwa na bano barwanyi ba M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa, ni imirwano ikomeye cyane yarayibereye mu kibaya cya Rusizi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5, amasasu menshi cyane yarumvikanye mu kibaya cya Rusizi, ni mu misozi ya Sange ndetse na Kiriba. Abasirikare ba Kongo bashotoye intare za Sarambwe maze nazo zibabagira ibisiga. Amakuru dufite aremeza ko abasirikare ba Kongo barenga 30 baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo ya Sange. Ni nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 5, abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bari bagabye ibitero bikomeye cyane mu kibaya cya Rusizi, ni mu misozi miremire ya Sange.
amakuru dufite yemeza yuko abasirikare b'u Burundi, abazarendo ndetse na FARDC aribo batangije ibitero kuri za pozisiyo za M23. Ku mugoroba w'ejo rero ibintu byari bikomeye, amasasu menshi cyane yarumvikanye mu kibaya cya Rusizi, habaye ugukozanya ko gukomeye cyane. Intare za Sarambwe zivuganye abasirikare ba Kongo, bivugwa yuko abarenga 30 basize ubuzima bwabo muri iriya mirwano. So ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera batya baragera batya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions. Ariko by'umwihariko bagafatira ibihano RDF ndetse ngo n'abasirikare bakomeye bagera kuri 4 muri RDF bamaze gufatirwa ibihano, bagatunga urutoki Rwanda bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose. Nakora iki mbese, nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwo kubiduha? Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na Heha, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese, turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagera aho ugarukira, ubushake butagera aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite.
iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3 ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye ntabwo nirwa mbitinda usinirwa mbisubiraho, ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari zo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Kongo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bisha abantu hano, uwitwa ninde ni Gakwerere, Gakwerere yisha abantu, yisha abavandimwe, yisha abanyarwanda, ariko siwe gusa nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo kumuvuga ngo ni bangahe, ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro. Mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose, bisha abantu ku manywa y'ihangwe. Ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, ntibiraho ntazi ibyo ari byo. Bemera human rights za bamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera? Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera, bakagutegereza kuza kubica? Byose ko ari ugupfa se nanone? Napfa ndwana nawe? Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose bikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkandi, ubwo rero byarangira gutyo. Abo barwana muri Kongo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka, iyi ntambara ibaye ejo bundi mu 2022 byari byabaye no mu 2012. Imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye. Ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho, aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho
bagera kuri byinshi barumvikana nta na kimwe kigeze gishyira mu bikorwa ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa ariko ejo bundi biraza birivanga bijyamo ya ideology navugaga bijyamo leta ya Kongo noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi ntimwibwire ngo ni ibyapfuye kuba gusa hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nagomba bayiririmbana aho natangiye kumvira nkivuka maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda n'ubu biracyari mu Rwanda racyari muri Kongo nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize so ibingibi baraho bavuze induru hirya baratugera batya baragera batya sanctions we do this ubu buracya twapfuye kubera sanctions even the ones responsible for the problem are the ones asking for sanctions. Bakagenda bakajya i Kinshasa bagatunga urutoki Rwanda bakavuga ko baza kurufatira ibihano kandi bagiye kubwira isi yose kubikora ku Rwanda ariko se wowe nta soni ugira isoni aho zikwiye gutangirira guhamagarira isi yose guteranira ku Rwanda koko u Rwanda uko rungana u Rwanda twebwe tugateranirwaho n'isi yose ibyo ntibikwiye kuba biteye isoni abantu bamwe baturetse ko turi aho twirwanaho twirwariza dushaka kubaho dushaka kubaho uko dushaka kubaho baduhaye amahoro baduhaye tugiye kuzira ko tungana nabo ariko bo bafite ahandi bavugira haturuta ariko ibyo rero ariko byahereye na kera ntimugire ngo ni n'ibi by'iyi ntambara gusa baduhereye kera
baduhereye kera na mbere yaho intambara cyangwa igitangira bigahora, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya barabanza banga ambasada wacu twabohereje ngo ntibamushaka, kavuga ngo hari ukuntu hashobora kuba. In fact, there are those you ask, what do you think are the reasons for these sanctions? You know what? I don't know. But the Belgians told us there is something. I mean, ugiye gufata ibyemezo kubera ko wowe ntunabizi icyo bifatiye, ariko kubera ko hari uwabikubwiye wundi ufite inyungu ze. Ariko se nabwo iyo babajije ntibasobanura, kuko ubajije uti nakora iki mbese, nkora iki kugira ngo ibyo bihano mwo kubiduha, ntabwo baguha igisubizo cyuzuye, kuko ntibakubwira ngo irengagiza interahamwe uziveho, zakwiciye abawe ariko zihorere ejo zizanagutere. Muzi ibihumbi by'abantu dufite hano b'impunzi bavuye hakurya hariya birukanywe mu byabo, kuvuga ngo abo ngabo batuze ubihorere, uburenganzira bwabo tuzabwira abayobozi ba Kongo babwiteho. Ubwo ni ukuvuga ngo ubashyize mu maboko yabo y'ababica, ufasha ababica, ubashyize abapfa abicwa ubashyize mu maboko y'ababica. Byose bibaho. Iyi si turimo iri mu kinyejana cya kangahe, kuko bisa nkaho byasubiye mu kinyejana kindi twahisemo cyarangiye. Mwewe ukubise ku musaya umwe harya ngo urahindura ukagira ibyo byo ntabyo ndimo. Mumbabarire mu nyumve, nta n'uwo mbisabye ngo ariko bigira rwose. Nunkubita ku musaya umwe, nugira amahirwe urasigara uri muzima rwose. Ibyo niyo dini yanjye.